Lise mina ngithuluisele kuphi ngithuluisele kimi uyezwa mina ngithuluisele kimi sibone ukuthi liyasebenza ukuthusela abantu nekukuthusela abantu nizibiza ngeinyanga nyanga yesigebengu uhlatshwa abantu baba amapatient alalwe awusiyinyanga wena uyisigebengu wena ufuna ukutshela lutho ngisali indile namba mabalengwe ngilinde izulu nawe nje ngicela uthobeke ulinde silinde asilinde umfo enza into yakhe bese umkhombisa futhi nawe into ephelele njengoba bomdala ukuthi hayi mfana uthi ngufundile yebo asimnike nje asenibafana akaqeda ke ngibe ngiqhubeka nengikwenzayo ke mina uqhubeka ngokwenza mina ngithola uthumele kimi nekukuthusela abantu nale inyosi zenu lezi ngizolimaza abantu uyabona phi inyanga ehlala ngeinyosi endlini sesihamba uyogeza kuqala baba nigebengu wena nigebengu ningamamecha weinyanga nifuna ukutshelwa niyekuzenza dangerous nina qeda phela baba yekela ubathi mabalengwe shaya izulu baba musu kumosha isikhathi awuzange hayi sokhona sekufikile bafunga relaxa bafu relaxa ya angifuni kube ngathi ngizela ukuthi adelelwa azange sithi sodelela wena yenza into yakho ayiphikise ngento yakhe esibhekile nazo ke inyanga esiyithandayo thina esizazi hayi le ukuthi uzomemeza ngomlomo hayi le asiyithandi sifuna ukuthi into yakhe ephathekayo siyibone amen Kilometsa mona le balelo na banna kilometsa mona le baleng ha ke le batle pela mitsi mo ha ke le batle pela mitsi mo a ke batle le tlo senyetsa batho kilometsa mona le baleng thosetsa ntlase bana